pasiani takal ama tok sai lom na jong ki khop na jong biak piang na jong thungan na jong ding taka kalson mi te kai de chiang in pasian aza tak te a in kwal sunga khang sunga hut donge ne to manung ta khat songom lo hi chi chi yu ngo na hom suak lo kina to pa na atak kina tua kempe ong ka so sakina ilamet na ong tuntak siangin Suesia tua lengin yang na apia revival nop sang na ong bual khom sang wang lian to pa hi to pa amin thang kita he to pan ong lap sang nop mi vi ve hi hang aya ahun tung nai lâu đều nung duy chết tắc mà hiệp pan cả nung duy chết tắc mà hiệp ai na khắp đó chết tắc mà hiệp chỉ ông ết bằng giải hiệp hạt ông hi Bay này mà hi thầm ok ayang ina ai tay to tung lap do tung om na ding lampi thei ha namo na pen kisi kikin Jesus min to hi hallelujah adang min okay hallelujah and do what he wants na thak lung sim thak kha mit thak kha mu thei na thak kha mei tui thak nga ding hiang tu ni do ding hiang to I do na ding ina ilung sima om bang bang tu ni anong po ku gim na to na hi song ina itak sa lim lim pasyan kyang a pok ding anga pasyan I khasyang thau thak to kha tha thak to na lam dang ong bon na ding mama to te do na ina pasyan kyang a nak pi takina ki ap ding ina ki ko di inunta na sunga Jesus pana biak biak natin nok isa kichiang Jesus minto tu iku kichiang khasiang thong akam to pau kichiang pen inut sia ding te inut sia pa lebih yang saya ta ne haleluya kan no te dong kichiang pa to pen to nunta na te pasien de hi anything else God would first and do what he wants. Jesus said, will you also leave me? Somebody answer him right now. Will you follow him or will you follow the things of this world? You see, our treasure is not on earth. Our treasure is in heaven. It's already prepared. It's already prepared for us. Ông
ม่วงและเป็นนักเรียนตำปีเซมที่งาไอ้แต่เป็นประเสนินนุ่นต่างนักสุงไอ้ขังน้องนุ่นต่างน้าก็ไอ้หิมันินไอ้ขังน้องนุ่นต่างนัดตุลายสันตะกาอีพูดค้างไอ้โดยเซฟอีบอลอีไงซุนนาอีลุงเกียนนาอีทันเนียมไหนจ้องตัวเต้นลุเซฟพอดินปัสเซียนินเกยต้นนักเรียนเซมของที่งาองค์กิถอหิมันินเกยจ้องกันนุ่นต่างนักสุงอานักเรียนเซมทิ้งตุนาก้มนาเป็นโจมิจูปีสิตาดิ้งอินไม้ละมาอักษบีเทงดิ้งที่ขังนุ่นตั้งไงสุนาอินุ่นต่างนักสุงอาไอ้ขังน้องนุ่นต่างนาปัสเซียนและกามาดิ้งอินนักเซมินควนแค่ยินที่ปัดคอมเซลลี่จิตตัด And everything that you do in life, I think it can definitely be, it don't always have to be in ministry, but your ministry can be things that you do. So I know we have a lot of youth who into sports. I know we have a lot of youth and musicians, and a lot of things that you do, you may not see the impact now, but if you can see things start seeing differently as if you're glorifying Him and you're seeking Him, I think your life will start to change. But more than anything else, put God's word first and do what. But I ask you today, are you tired of living encounter after encounter after encounter with God? He wants more for you than just an encounter. He wants to know you. He wants to know who you are and what you are. Your desires are His desires. He wants to bless you. But first, you must know Him. The other things will be yours as well. Not the 6:30. Amen, amen. Hallelujah. Not the 6:33. Hallelujah.